Igitondo cyiza inshuti zacu, igitondo cyiza nkoramutima zacu, turabashuje cyane, turabaramukije cyane hano kuri DRC Today News, umuyoboro wanyu utanga amakuru y'ukuri asesenguye kandi ahuza ijwi ry'abaturage n'ukuri kubibera iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane twibanda ku butaka bw'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ibi bihe rero isi irimo ihinduka cyane, niyo mpamvu amakuru ari ingenzi cyane, amakuru afite uruhare rukomeye mu gusobanukirwa ibibazo, ibisubizo n'ahazaza h'ibihugu byacu. Niyo mpamvu twiyemeje kubagezaho amakuru atari ibihuha, atari propaganda, atari amagambo yo kuba urwango mu bantu, ahubwo tubagezaho amakuru yizewe dukoresheje isesengura, amajwi y'abaturage n'ibyegeranyo byihariye kuri politike, ku mutekano ndetse na diplomasi. Muri aya makuru yacu rero twibanda cyane cyane ku myitwarire y'imirwano n'umutekano muke mu bice bya Kivu zombi, aho ni burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, politike n'imibanire y'ibihugu byo mu karere n'ibindi bikorwa bigamije amahoro, ubumwe ndetse n'iterambere. Mbibutsa rero ko ari 6bel official uri kuri mikoro nanone nk'uko mumaze kubimenyera. Niba uri mushya hano nkandira subscribe kugira ngo tuzajye turushaho kwibanira ku nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka hano umunsi ku munsi. Mbonereho gushimira abantu bacu bakanze subscribe, abantu mukomeza gutanga ibitekerezo muri komanteri, turabashimiye cyane, ni by'agaciro, turabakunda cyane. Tudatinze rero, ntabwo nshaka ko dutinda mu bintu byinshi muri iki gitondo, ndagira ngo twihute tugere ku makuru yacu. Ni amakuru rero yo kuri iki gitondo cyo ku itariki 10 Ugushyingo umwaka w'2025. Uyu munsi rero turatangira muri Kivu y'Amajyepfo, niho tugiye kurebera hamwe uko ibintu byifashe, ese imirwano igeze he muri iki gitondo, ese amakuru agezweho ni ayahe muri iki gitondo. Ni kuri DRC News Today, ntago turi butinde, reka turebere hamwe rero amakuru y'ingenzi agiye kuranga ano makuru yacu rero y'iki gitondo. Amakuru rero turi buhereho ni amakuru ari kugaruka ku ndwanyi z'inyeshyamba za M23 zigera ku 8 zafashwe na FARDC ndetse na Wazalendo na FDNB. Murabizi ko n'ubundi bafatanya. Biravugwa ko abarwanyi 8 ba M23 bafashwe na rino huriro rishinzwe kurwanya M23. Ngayo nguko turaza no kunyarukira mu gace ka Kamvimvira gaherereye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari kuvugwa inkuru y'umusirikare wa leta warashwe n'abagenzi be nyuma yo kubakangisha grenade abashinza ku mugambane. Ni izi nkuru tugiye kuba twakwibandaho muri iki gitondo. Mu nyemerero dutangira amakuru yacu tuyarambure turebe uko byifashe. Amakuru rero yemejwe n'inzego z'abaturage ndetse n'ingabo za FARDC aravuga ko abarwanyi 8 bo mu mitwe igize umutwe watwirwaneho AFC M23 ndetse na Red Tabara bafatiwe mu gace ka Murenge nyuma yo kugabwaho igitero cyari cyagabwe bikomeye na FARDC, FDNB ndetse na Wazalendo. Abo bafashwe rero bivuga ko bari mu muhanda bacika ku rugamba rwabereye mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Abahise bashyikirizwa rero ubuyobozi bw'igisirikare Iruvingi kugira ngo bakurikiranwe. Twerekeza Kinshasa rero aho bita Kingangati. Mu gace ka Kingangati hashize iminsi 3 ingabo za FARDC zishyira imbaraga mu bikorwa byo gusaka no kugarura ituze. Ibi bikorwa byatanze umusaruro rero ukomeye, aho abarwanyi 60 bakekwaho kuba abamobondo bafashwe ari bazima, naho 9 barishwe mu mirwano. Fatwa intwaro zigera kuri 22 zirimo AK-47 17 hamwe n'amamasheti
Biravugwa ko abasirikare babiri ba FARDC bakomerekeye muri ibyo bikorwa ariko bari kuvurirwa kwa muganga. Ingabo za FARDC rero zatangaje ko umuhanda munini wa RNA uva Kinshasa ujya Kikwiti wasubiye mu bikorwa bisanzwe kandi ubucuruzi n'imihahirane birakomeje nk'uko byari bisanzwe. Byongeye FARDC yasobanuye ko pariki ya Serevari nayo yigeze igabwaho igitero, nubwo hari amakuru yatangajwe ko ku mbuga nkoranyambaga havugaga ibinyuranye. Ubuyobozi bukomeje gusaba abari mu mashyamba kugaragaza intwaro no kwishyikiriza inzego z'umutekano hakiri kare kugira ngo abaturage babone uburyo bwo kugaruka mu ngo zabo no gukomeza ubuzima busanzwe. Mu nyemerere twerekeze no mu rwego rwa diplomasi. Perezida wa Israel Isaac Herzog aritegura kugira uruzinduko rw'akazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Zambia. Uru ruzinduko rero rufatwa nk'urw'umunsi w'amateka kuko ruzaba ari ubwa mbere umukuru w'igihugu cya Israel agiriye muri Zambia. Intego z'uru ruzinduko rero zirimo gushimangira umubano wa diplomasi, kungurana ibitekerezo ku mutekano n'ubufatanye, gukomeza ubushuti n'ibihugu bifite umubare munini w'abakristu ku mugabane wa Afurika. Rero ruzaba mu gihe ibibazo mpuzamahanga n'umutekano bihangayikishije amahanga bikomeje kwiyongera ku rwego mpuzamahanga. Twakomeje amakuru yacu rero mu gace ka Kamvimvira gaherereye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa inkuru y'umusirikare wa leta FARDC warashwe n'abagenzi be nyuma yo kubakangisha grenade abashinza kumugambanira. Amakuru yemejwe n'abaturiye rero aho byabereye ndetse n'inzego z'umutekano avuga ko ibi byabaye mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa mbere, ubwo umusirikare yatunguraga abagenzi be agiye kubatera grenade. Bivugwa ko uwo musirikare yari ameze nk'uwataye umutwe nyuma yo kurakarira abasirikare yavugaga ko bamufitiye umugambi wo kumuhitana, maze ubwo yashakaga kubatera grenade mu rwego rwo kwihimura bahise barasa uwo musirikare ahita apfa ako kanya, ndetse grenade ntiyabasha guturika. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ku cyaba cyateye uwo musirikare kwitwara mu buryo nk'ubu, ndetse hari n'abakeka ko yaba yari yanyoye ibisindisha cyangwa se yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Abayobozi mu ngabo za FARDC basabye abasirikare bose gukomeza gukurikiza indangagaciro z'igisirikare birinda imyitwarire ishobora guteza ibibazo mbere mu ngabo cyangwa mu baturage. Ni mu gihe rero mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo harimo imidugararo n'intambara, ibintu bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze ya bamwe mu basirikare barimo guhangana n'iyo mirwano. Reka ngushimire cyane rero wowe twabanye muri ano makuru, nkubwira ngo mwakoze cyane, ni iby'agaciro kubana namwe. Andi makuru rero nakagaruka mu kanya ku isaha y'isasta.